Residente e funcionário de Miami Beach mostra convencer que a construção de estadião de futebol em porta de Miami lota pesadilla para o tráfico. Lo que sí residente e funcionário mostra que respaldar o projeto de Bergman, que agora tem que buscar uma solução caminha lo construir estadião de futebol. Mas na Miami não quer mais, não deve ser mais mall para shop. Não tem que futebol não quer mais leu. Por de onde é o AFTA situado. O campeonato de basquetebol categoria menor e superior a continuar em Centro Deportivo Betico Cruz. El primer partido de Liga Menor vai entre The Verst Impact 1 e Aruba Junior Stars. Por el primer cuadro, mucho nandi para arriba de Brugge vai arriba 16. De dos cuadros, ventaja da vira 29-18. Después de half, é muito nandi The Verst sigue com o mesmo ritmo. E dentro de três quartos, tomou ventaja de 56-27. E por de aí, por mira, com o muito nandi Socorro, tá equipo venci. Dentro de quatro quartos, The Verst está anotando 22 pontos mais, menos que o Aruba Junior está anotando solamente 9 pontos para o partido finalizar 78-36. Top scorer para The Verst, Impact 1. Michaelo Martina com 21 pontos, Sirei Rezdek com 14 pontos e Kevin Jameson com 11 pontos. Para Aruba Juniors, Staren Arismendi score 10 pontos e Sebastián Hofer 8 pontos. De dos juegas de Liga Superior, vai entre campeón de año pasado, The Verst, y selección junior. En el primer cuarto, el joven a tomar ventaja de 1 punto, esta de 15, 14. De dos quartos, el juego continua Hopi Pareu. Camina a selección está anotada 17 puntos y The Verst 15. Así en la selección junior en ventaja de 32-29. De tres quartos, el joven selección a música con anda en buena condición y Hopi más rápido que están en The Verst. El joven selección circulando el bala bon y con buen shooting está anotado 23 puntos y The Verst 9. Así en ventaja también 55-38 para el joven selección. De cuatro quartos, The Verst va por tu manera, pero la defensa de joven estaba tremendo, limitando The Verst a solamente 18 puntos y la selección está anotada 14. El partido está finalizado 69-56. Así en la selección junior está logrando 3 victorias y está invicto en Liga Superior. Top scorer para la selección junior, Crespo Asensio, 17 puntos. Rafik Carmodín, 15 y Christopher Pantoflat con 10 puntos. Para The Verst, Alejandro Duinkerque score 19 puntos y Dino Roger 10 puntos. Basketball continúa tanto de pierna como de sábado y la cancha de Aruba Junior. E nós passa para standing de futebol divisão de honor después que todo equipo a uma 17 juega. Britânia, na primeiro lugar com 37 pontos. Da sigue RCA com 35. Estrela tem 31 pontos e falta um juega contra River Plate. Dakota Nacional tem 30 pontos, pero Dakota com melhor average de gol com plus 4. La Fama, 24 pontos, está eliminada for the playoff. River Plate llega a 23 puntos. Bobali 19. Caiquetío tem 7 pontos e Caravel com 1 ponto está baja automaticamente para a divisão Promé. Se me standing de divisão de honor por visa que o último juego está decidido 4 outros 2 equipos na lo classificado. Estrela, Dakota of Nacional. Estrela tem que topar River Plate. Se gana, está classificado automaticamente. Se perde, tem que guardar o resultado de juego de Dakota e o juego de Nacional. Menos que tabla, tem que guardar o resultado aí também. Assim está, Turcospo passa. Tem 3 juegos na Estrela, tem uma contra River Plate, contra um juego está la Hopi, atenção, Dakota topa Bobali, mientras que o equipo de Nacional topa o equipo de Caravel, se tem uma vitória segura, que não logra chegar a 33 pontos, mas para a averagem de gol, se não quer empatar com Dakota, depende de quanto gol na score, Dakota tem vantagem, agora aqui não está, plus 4 gols. Isso está interessante. Com o fim de semana aqui também com o futebol divisão de honor, para mirar 4 outros 2 equipos que lo acompanham tanto RCA como Britânia para ir em playoff semifinal. E ayer a equipo de Hita gana, para bien a Ron, es muy Ron está smile, está alegre día a día aquí, pero he dicho that we had lots like the best. Francis? Harry Francis, no está ahí. No está. Francis.